četvrta tačka znači biti ljubazan ili hajmo reći preljubazan, što mi znamo biti, se u Njemačkoj smatra kao slabost. Znači, u komunikaciji, ako ste sa nekim Njemcem i ako ste vi njemu preljubazni, vi ćete odmah dobiti stav rezervisanosti. On će vas odmah odgurnuti od sebe, tako stani, ne želim da mi ulaziš u moje neke, ajmo reći, intimne komunikaciju, prostor, empatija, tako da tu ja ne želim, tu ja ne tražim. Znači, on ne želi da vi budete preljubazni zato što će vas jednostavno smatrati osobom koja je nesigurna i slaba. Iz tog razloga će oni biti rezervisani. Znači, previše smijanja, previše izvinjavanja, pokazati se kao prefleksibilan, to se u Njemačkoj ne smatra pozitivnim iz razloga što ćete vi, nećete moći doprijeti do njega i vi ćete se uvijek pitati, pa čekaj, pa bio sam ja ljubazan, ja sam njemu i ovo mu pričao i smiju mu se i pokušao ga nasmijavati, nije on baš to nešto reagovao, ali eto, nema veze. Ja sam svoje odradio, ali to u Njemačkoj se smatra ili shvaća na jedan drugi način. Peta tačka, ta ljubaznost u navodnim znacima se u Njemačkoj definiše na jedan drugi način. Znači,